nitwa Steve yego ntambanye n'icyuma Steve muri icyo gihe rero nyine kuzakoresha icyuma ashobora avuga ati bamuhinduriye icyuma cyangwa bamwiciye icyuma ngo umutima wari wawugiye ariko Steve ntitwifuza ko imvura ako kageso ko bandanya karanga uwo mwuga n'ubujyajya n'ubusuma n'ubunyonyezi n'ubwambuzi nuko ayo namwe mu majambo bamwe bakoresha mu gihe haba habaye kutumvikana hagati y'umufundi n'ukoresha ibyuma. Reka rero uyu tumusanze ku kazi, reka nkumbure atubwire hari ingorane zikunda kwibonekeza hagati y'uwo mufundi ndetse n'ukoresha ibyuma, aho ndetse batari bake bagira bati abafundi n'indyarya n'abambuzi. Reka rero tutangure atwidondore uyu tumusanze ku kivi, reka atubwire uko byifashe n'amahoro. Ebo n'amahoro Babitagutse nitwa Steve yego ntambanye n'icyuma Steve Mbanye n'icyuma Steve tugusanze ku kivi, akazi ngira kamisi yose nibyo? Yego niho kazi kantunze kuva kera. Nibyo ari mwamwe bihangira imirimo kandi murabibona ko abikora neza cyane. Mbanye n'icyuma Steve tugusanze ku kivi, ariko kitugenza kindi Steve hari ingorane ikunda gushika hagati y'abakora ivyuma ndetse n'abakiriya babo, aho abatari bake bagenda baravuga bati abafundi n'abanyonyezi. Mbega Steve iki kintu uhora ucyumva nawe? Birakunze kuvugwa mugabo jewe nibaza ko babitahura kutariko nk'uko umuntu ugerageza kubisigura byako nkavuga ngo abafundi ngo n'abanyonyezi abandi ngo n'abasuma. Hari ukuntu nk'uko umuntu agerageza kubisigura, hari nk'ukuntu umufundi aguza mu icyuma nk'udufatira gukoresha ku icyuma kigwaye akantu gatoya, rero turagikora turagaragaza gukora birashobora gushika akagira ikindi kintu yicako cyangwa wakisanga imashini ko bayiguhaye uyigaye si kwisubisha. Muri icyo gihe rero nyine kuzakoresha icyuma ashobora avuga ati bamuhinduriye icyuma cyangwa bamwiciye icyuma, mugabo washafata yuko wafashe icyuma ciwe wafashe icyuma kiwe gikomeye akirampara tushira mu gaho kidakomeye kugira iki, kugira uce umugurisha ko icyo ciwe wakuyeyo. Mbanye n'itunga Steve nyimba atari banga, imbere yuko twinjira neza na neza mu mutima w'ikiganiro, uyu mwuga wawe umazemwo imyaka ingahe n'ijya batari banga? Nta banga ngaho ririmo, uwo muganda ukoze imyaka 6. Yego imyaka 6 ni ukuvuga uramaze kuba bamwe bita abakambwe. Uri mu bakambwe rero ni ukuvuga tubavuga babitumwako. Steve rero nibyo uragerageje gusigura, ariko ni kubera iki iyi ngorane ibandanya kwibonekeza hagati y'abafundi n'abakoresha ibyuma? Ukuvuga iyo ngorane irakunda kwibonekeza kigute ko icyuma urumva igare ni icyuma, ni ikintu ushobora kugurura agaragaza kugara nimba icyo usanga atari nk'umukambwe niko bivuga, mugabo n'umukambwe biramushikira. Nka jewe ndibukiye ko yaranshikiye, hari imashini nigeze kuja gukora y'umugabo ari aho, turapima imiti yose yapfuye turayibona, hama jewe wanteka cyatumenye navuze ati imashini ashobora kuyugurura, hageze kuyugara usanga ntibikirakora kwako ndi karatatu tete yashizemo. Muri icyo gihe rero nyine icyuma ashobora kukubwira ati isubiza icyuma ko cyari kimeze. Rero ko rero yanshikiye ndakora imashini iri ahantu hari aho, ndatora ikiyose igwaye, mugabo anatanda yuko mbona n'uwo mubosi nyine kuko yari safari kugira aze agura iyo piyese kiramparasa. Rero mu kugura iyo piyese rero narayugaye, mugabo sinabigara neza ko navuga ati umwanya n'umwanya araza kuvuga iki giti yose kiyishyiremo kugira icyuma gikore neza. Rero yaje rero narindi urumva naciye ndayi mu kuyugara sinayugaye neza,
asanga imashini twayisize kitumeze yasanze itanakana mbere hama ari ingorane rero bijyanye n'abantu baza kudukoresha ibyuma barakunda no kwihuta kuvuga aca yihuta kuvuga ngo namwe ibyuma ngo imashini yo gukora sivyo ngo siko ndayisanga ngo siko yayisanze mugabo je kana narinzi ikintu nakoze navuga ati nta ngorane yarampiza avuga ngo araza kuza kumfungisha mugabo ndibaza ntibyakunze ko jewe nacyo cyangwa yavuze ku mabarabara hose ngo namutwaye icyuma imashini yo ntayisize kwiri ngo aramfunga mugabo twaravuganye ndagenda turi kumwe ndayugara neza nkuko yari imeze kurumva na manaje ntari nafunze kuko navuga ati ndindirira kuri PS kugira sinze kurinda guca kure yase kwaka kubera ukuntu wayifunze canke yase kwaka kubera icyuma kitarimo kuvuga icyuma cyarimwo ndetse nari gifunze neza kuvuga kubera cyari icyuma ndinda gutura kure navuga ati mu gihe gisubizayo kandi nyine imashini yavuze ko ikeneye ikora mukuza gusura kugurura kirantwanya atuvuga tekere mbe ndagize muri operate yacu mugabo sinagifunga neza nta makonegiteri yayo nugara mbona nawe bicugaremo gusa kandi cyo muri iyo mashini nyene ariko twebwe tukiri ngaho nyene ntitwobideha n'abafundi ngo hari aho bavuga bati nyabuna ikintu ndagikoze neza cyane ejo arashobora kutagaruka ngo hari igihe rero barabishobora gushika ngo bakisigariza akajede mbega Steve ngaho wewe ubivuga ko iki wewe nkawe ukora uyu mwuga udahengamye cyane kuvuga yego bamwe birashika mugabo sinzi nko mu zindi nk'indi myuga y'abandi mugabo urwanje ntibikunda nshobora ngo hamwakiye ngo ndayikora igikingo cyangwa ngo nisigarize kuko n'icyuma uri kurakora wacu icyuma uri kurakora wacu ni kuvuga uracugara neza kikaka ni kuvuga naho kuyenda akantu gatoyi umwuga wacu nkora wumvaye gatoyi ntibikunda imashini ntibemara niyo mpamvu tuvuga ngo nkoze ngo nikurayo ngo nkoze hamwakiye kugira ngo nibikire akantu oya wacu wakora sampusa canke ukananirwa turibuka no ku mwana w'Imana yego no ku mwana w'Imana kandi yari yanapfuye ibyo bintu ngorane ngo yarabaye ngo hajya imisumari ngo yari ine ngaza ngo yari ine hajya ku maguru mujya ngo hariho kuguru kwari kugize umusumari ukundi musumari ngo n'amaboko ukuboko kumwe ngo kwari kugize umusumari wako rero kubera kubera abafundi ngo barakaye ngo umusumari we wawugiyeko ariko twebwe ntitwifuza ko nkumbura ako kageso ko bandanya karanga uwo mwuga ariko birashika ntawe bideha birashobora gushika siyo ugasanga nk'umuntu akuzaniye icyuma ugasanga nkumure ufise ikindi cyuma bisa cyangwa ni PS kavuga uti rero iyi PS ndashobora kuyidandaza bakabuma menshi par rapport y'iyo mfise rero uri umufundi agaca hitamwo gushyiramo ya yindi itanyaye agaca asigabana iyimeze neza kugira ngo azoyicuruze seve ibyo urabyumva mbe ku ruhande rwawe bimeze gute kuvuga abarundi n'akajambo bakunda kuvuga ngo ntambe banyeranda kuvuga ntambe banyeranda nyine kuvuga abafundi bose naho uvuze ngo hamwe bari habiba n'abatiba nk'akabero nk'uburyo umusumari wategeza kubamba umwana w'Imana ntabiraza ko bawize mugabo rero rero bivuze ikintu nagera ndakabarisa nkuko mvuze ati burya ntambe banyeranda kandi burya ngo hari umuntu runtu ni ukuvuga iki ego abafundi harimo n'abiba n'ibyo nk'uko ukuntu barabivuga ari nk'ukuntu umufundi cyane cyane abavuga usanga badandaza nk'amapiyesi kuko hari usanga hari n'abafundi usanga badandaza amapiyesi ukazana icyuma cyawe usanga wowe wakikiraba umva we ntabyutse akiraba aca asanga ifite ingorane ntoya ubwo wowe ko baravuga ati nkeneye nk'amafaranga cyangwa kakaboko ni ikintu ngo ni kagufishe kare kari gifite kwa kuntu ukunda gukorakora agaca yasanze imashini yawe ufite haburane gatoya kadakeneye n'isi yeza
mugabo agacavuga ati jewe kuno musi nkeneye nk'amahera canke yangeso mbi yiwe akavuga ati jewe reka nikondera icyuma twaratavye zina mbere iki kiragwaye bivanye n'amahera akeneye hama akavuga ati kiragwaye ko arazi ko nagifise cyangwa asanga hari icyo nafise agacakura musaki nubwo wabona saki cari komeye neza gusumba kimwe yagushiriremo agacakura akohinda ibiti yese ahaguha iyigwaye canke yo gucumbagiza uhawe twari piyese ngo ukagenda waremye ngo aragukorera icyuma kumbe yarakeneye amahera wumva aha nta bafundi bakunda kwigira dusa n'abasozera ikiganiro cyacu Steve harika imwe yigeze gushika aho umukiriya wa telefone yoba yaragiye gukoresha telefone ariko yaka ndabivuga ko biri mu mugumwe ni n'aka kazi kawe hanyuma umufundi ngo arayikora mugabo mu nyuma abira nka telefone yaka nawe uri umufundi umuntu akuzanira icyuma akagusaba basi kukigira uko cyari kimeze wowe ku ruhande rwawe wumva wobigenza gute cyangwa iyo ngorane kugira ngo wowe uhuze n'uwo mukiriya wawe haraheze ukabigenza gute kuko ndazi zo muri ibi byuma izo ngorane zirashobora gushika nazo nyene ni ukuvuga kugira rero wirinde iyo ngorane nibyo nakabwiye ati burya icyuma iyo ucuguruye burya urashobora kucugura kikanga ukigira ikiro muri icyo gihe benshi usanga bafite amatangazo ashyira itangazo muri ateri akavuga ati icyuma kigapfira muri ateriye ntacyo wishyura benshi niko bakunda kubigisha yego ndagushimira cyane Steve ariko ndagusaba nakahe kajambo tekerera ku ruhande rw'abafundi urababwira iki kuko hariho abafundi batizigiwe ari umuntu umubwira uti jana kwa naka akakubwira ati ujya zino mujyana ko kuko ujya n'indyarya abafundi bagenzi bawe Steve nakahe kagohe wabavunira ikintu cya mbere nabwira abantu b'abafundi bagenzi banjye ni ukuvuga ikintu noshimikira ko cya mbere na mbere yego kuri wa mugabo ko byari banavuga bobihera kuko uno munsi uramwiba kandi iyo kigenda ugize ngo ntiyabibonye umuntu wese kizogira ingorane n'icyo usanga araguhizera kuzi ateza kundi mufundi akamubwira ati iki cyuma ntigihuye n'intuzo yawe wumva adacabona ko wamwiba kuvuga ntatogaruka kandi n'igifundi ni ka kazi kazamaha uzoga umukora ijya make ushoboye gukorera hama ujyame kare iyi ni ingorane y'igifundi rero ngo nanye n'icyuma nubwo gucunga muri kumwe ahubwo niho bijya neza rero niho byiba neza rwose muri kumwe kandi ahubwo aracanagiye rero muri kumwe nibyo byoroshye rero niba neza ukabugota kuko naho dufata n'ubunya nk'aka kuma niyo nkeneye kukabira ntabasiga kandi bisa ndakaza nkaguhenda nkaguma ndabinyuranya guca nta kimenyetso kiba kiriko kandi aho cyenda kuranshura none ngira gusa cyangwa nkagenda gushyira mu gitari cyo kugira rero wavuze ko akazi kawe kamazemo imyaka 6 kandi wavuze yuko kakubeshejeho kagutungiye umuryango Steve kugira ngo aka kazi kawe kanyu karame abantu bamuronka abakiriya benshi namaze kuvuga icyokorwa ku bafundi ariko kandi no ku ruhande rw'abakiriya kugira ngo basubire babizere rwose mbega abakiriya bobo nakahe kajambo babwira cyangwa bobo nihe nyifato bogira mu gihe baje babagana Steve ni kuvuga ikintu cya mbere nababwira ni kuvuga ntibadufatire mu bwishi bavuge ngo abafundi ngo nabasuma oyaye umusuma wumva nibyo bamaze gukwiye hanyuma ikindi gira kabiri burya iyo umuntu ariko aragukorera ikintu udashoboye we mwizere kuburyo wagitera ukakimuzanira umwizere ukimushikirize wanashaka ikinigira cyangwa imugumane mugabo utavuze ngo urikora ngo urikongora mu cyunga ngo gira kwibe oya mwizere cya mbere n'umwizere yego turabyumvise ntibyoroshye akazi kanyu n'injyankuge n'agapiripiri kiba agapiripiri urajya nako kakajya wumva n'agapiripiri nuko rero reka mbere y'uko dusozera atwibutse kandi atwidondore hanyuma turangize n'ikiganiro navuze nitwa Mbanyimitunga Steve abasanzwe umugabo wanjye ni umufundi cyangwa nkora mu mashini ni kuvuga amafotokopiyeze amaimprimante
n'amaordinateur ajya do biro cyangwa portable. Steve akorera he? Akorera hepfo y'isoko nkuru ya Ngozi haruguru y'ishyirahamwe ryo kuziganya turame. Ego nuko mwabyumvise, hanyuma tubashimire cyane mwebwe mwandanya mudukurikira, abafundi, abakiriya mwese mwarose umuco, tubifurize kugira inyifato ibereye mu kazi kanyu, hanyuma kugira ngo akazi kabane gatera imbere. Nuko rero nanje mwari kumwe ni Bukeneza Boniface, twese mwari kumwe mu kiganiro, ariko kandi sino kwibagira gushimira mugenzi wanje Nijimbere Emmanuel atakatagize kugira ngo mfashe gufata amasanamu. Reka imbere yuko ndabasezera ndabibutse ko mwobandanya mugira subscribe, share ndetse na like kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye byashikira ku mwanya. Ahanje rero Bukeneza Boniface, twese mwari kumwe, reka ngire ko ndababwira nti ciao.